Gulu City down for Tieki, woo madit twal pe nek erone pat kene video erone neighbor jirani pa Meg Francesca Amony kini kubetiliele Joseph Etuk dakta guber ki wuchala wan kanye studio joni ki bere mabe joni mare eto kirane jo kenti wachine pera mangi ngoma no titime itiele padano ario nek muneka eni dak yoma lañ me backpat ena igen madon wati lungane ni gender based violence ma jui ki wer dak wer ni emma wane an lokadano atie ki jimario polkara we fonyo dano ke when you we money tie ki wajani jonni mare utena watch pai bona ego goyo you know the ni jonni mare la we money is a taminofi nyo Jackson Rosena wachi me marni no pe mari ma pe mare dak no mari o ya ko be ko lokamata pero mo ngayo ati Kumbeti mo aloga ni Francesca ti police part. Yes. Byek, of course, ngay gonna check why kere check why ne you're innocent until proven guilty. Kwana Francesca ena war giti ane Byek me chere police ni. Food check tika waje ni kitika Byek ne. Yeah, kitika Byek na Byek. Lawo abolo a chat on my Facebook account. Apeni awachi kitike Byek ne dago mono nego Cware ento ngoma wanu ngeyu makaro lokyo nego Cware ene tino karo ni makaro lok ni eno nego Cware dano nego yom twin that happy family that okay neno video monyo ta eno ne kita miel kwe you know all the time it's like for them their life was just like oh baby and then all of a sudden gina komano time Pino gina nong tiene miro kong pe well ni rombe ni take history of violence rombe ni take history of ngogni entro chiek why ni chiek miro te according to how they presume one por wajini la nego piemo nego Cware no we are chiek team kita kitimo kwere go kwedi kake no mena dani dong tio por ni otimo gina kumano let the law take its course one por ombero the judges in this place